nogom u ruku i ne se pomagati sa tom, nego jednu u drugu. Ali ja sam našla, kad sam imala dobrih rezultata, ne dobrih, nego odličnih, kad sam čučnjeve radila. A znam, ali ne možeš ih sad baš... Da. Kad bi ja imala nešto gdje bi se mogla primiti i podizati, čučnjeve raditi praktično. Znam, ali nisi bitno da se vučeš sa rukama toliko. Što? Da nije bitno da se vučeš sa rukama, da se držiš na rukama. Da. Opet nećeš možda. Razumijem. Ali ne znam o što da se poduprem, da probam, ne znam što bi radila. Ja ti kažem, sve ove vježbe što smo radili su ti bile za kvadriceps, za bedra, za stražnu ložu. Samo treba to raditi kroz dan. Da. Evo ovo je tako je za kvadriceps. Ajde ponovit ćemo sve šta. A imaš i na papiriću onome zapisano? Imam, jel? Baš su mi slabi mišići, zato ne mogu hodati. Razmišljam i nikako to da pokrenem, stalno to odgađam, ne znam zašto, grozno. Ove, kako se zove, ove... Jasličić? Da. To je za ravnotežu dobro. Josip se bunio. Čuješ, Ante? Molim. Josip se bunio. Koliko tih radnji treba obaviti? Koliko je to otprilike? Vježbe, ili... Ove radnje, koliko se ponavlja imali? 10 do 15. Da. Ovisno kako koja, neko može više, neko manje. Aha, ti izbrajaš. Da. Da, možda širit koljena. Tu smo, Ivana, ja primijetila da sam kod ove vježbe ojačala. Da, on nije mogla ni samo prije kako treba. To se ona Ja pružam otpor. voljno, ona širi, a vi joj pružate. I to nisi mogla prije ovih? Nisam. Da. A sada mogu dosta, jel da, Ivana? A možeš to brže? Ne mogu brže. Pa pružam i otpor. Pa dobro, ali i ti brže i jače ovoga, tako. Nadjačava, Ivano. Još uvijek je ona jača od mene. Da. Ne štedi ona mene. Pa i ne treba. Kad si ti si aktivna i to ćeš ti sve moći vrlo puno dinamičnije napraviti. Kada? A kada? Kad ti to budeš htjela. A još. Još?
I sa mamom i kad nema Ivane, ako možeš stajati na nogama, Da. možeš se igrati te povezivanja mišića i jačanja mišića i tako. Jesi razgovarala s doktoricom? Ne još. Nisi još. Danas ću izgledati. Da. Ja, kad sam među ljudima, ja sam bolje. Aha. I još mi ovi moji iz udruge, već sam rekla da bi se htjela baviti donacijama, već mi je predsjednik udruge, pošto on zna biti puno puta u situaciji da bi praktički morao biti na 2 mjesta u isto vrijeme. Ali ja neću ići okolo, nego se želim baviti donacijama, a on je rekao da će mi udruga dati papir, znači dati će mi nekako, ne znam kako bi se izrazila, potvrdu, nema pojma. Uglavnom, kad ću ići u skupštinu, kad ću se spremat za skupštinu, da ću ja se želim u skupštini baviti pravima osoba s invaliditetom. No. I Hodalica i ti možeš talak za hodanje i sa mamom i kad nema Ivane, ako možeš stajati na nogama, da. možeš se igrati te povezivanja mišića i jačanja mišića i tako. Jesi razgovarala s doktoricom? Ne još. Nisi još. Danas ću izgledati. Da. Inače, recimo, ono što je interesantno, hodalica i ti možeš talak za hodanje. I još mi ovi moji iz udruge, već sam rekla da bi se htjela baviti donacijama, već mi je predsjednik udruge, pošto on zna biti puno puta u situaciji da bi praktički morao biti na 2 mjesta u isto vrijeme. Ali ja neću ići okolo, nego se želim baviti donacijama, a on je rekao da će mi udruga dati papir, znači dati će mi nekako, ne znam kako bi se izrazila, potvrdu, nema pojma. Uglavnom, kad ću ići u skupštinu, kad ću se spremat za skupštinu, ja se želim u skupštini baviti pravima osoba s invaliditetom. No. I od udruge svoje, od Multiple, ću dobiti još preporuku. Tako da se nadam da ću uspjeti u gradu. A sad ja ti postavljam sad pitanje, imaš osjećaj da ćeš ti sve biti ali kako su tvoje procjene, šta ćeš uspjeti ti napraviti? Čovjek, lijek je samo pomagalo. Moje procjene su da sam u banani. Kakve su tvoje procjene? Radnje dobre? Da. No. Što bi to značilo da su to, kad velike grupe mišića preuzmu, onda su radnje i prije, Ovo je dobro. biljnog. Ko je radnje? Ovo što ova vježba, Dobre. je to? Sa ruke gore u zrak, sa gore. Da. Kako su te radnje bile prije uzimanja ovoga? Vodila auto, jedna ženska zeznula namjerno. I onda me, pa dobro, učinila mi... Čekaj, tremora ja ne vidim da imaš u nogama. Da. Ima? Nema.
Nema tremora u nogama. Nema. Jel tako, Nije- Ivana? n- Nije ni bilo prije. Ne, Malo, nije. Malo, evo. malo smo pred nekim kretnjama. Ali on se ne razvija, on ne napreduje kao tremor. Ne. Da. Pa ja sam počela to uzimat, to je pripravo. Ne, ovo govorimo o početku Parkinsona. Ovo ne govorimo Multiple. govorili smo o multiploj, sad o početku Parkinsona. Znači, na početku Parkinsona nije bilo tremora u nogama. A ja nemam Parkinson. Molim? Nego? Ja, multiplu. A od čega je tremor onda? Ne znam, od multiple. Opalih živaca. Da. A likvor je pokazao da je multipla. Dobro, likvor je pokazao, ali mi smo sada donijeli, stavili u organizam pripravak protiv parkinsonizma i on pokazuje rezultate. Da, Na neki način da, se tako može reći. da. Jer imaš smirenje, inače mentalno, je tako? Da, Imaš umanjenje tremora i glave i ruku da, i imaš pojačanje kontroliranih radnji sa Da. nogama, udovima da, i to za koliko? Za 10 dana, nema ni 10 dana. da. Je tako? Ima 10 A dana. šta znam, možda imaš, da. Da. To je to. Sada, Što ti, Ante, očekuješ? pa ja očekivam uspjeh. Da, Ja očekivam uspjeh. I sad treba, mi je drago čut. uzimati češće po manje, to stavljati u jednu, Vozilo, auto, sve, prije 2 godine još. da. I kad je krenulo onda da to napredovanje da ne možeš i na nogama ili je to paralelno s ovim tremorom ili? Pa ne, to je prvo s nogama krenulo. U stvari, ja sam problema. Da. Kod tih sedativa, antidepresiva i tako. Da. Međutim, ja nastojim uklanjati što više mogu. Makar neke stvari ne mogu bez njih. Neke stvari moram trošiti. Ali, na primjer, sad sam trošim Lexaurin, trošila sam prije kako se zove, Xanax, pa sam onda prešla na Lexaurin od miligram i pol, 2 tablete i Sanvalčan pila uz to. Sad sam uspjela, Sanvalčan skroz izbacila, sad sam samo na Lexaurin. Dobro, a kako su oni, po čemu su oni prepoznali kako su odredili da je to multipla i kad je to bilo? To je bilo prije 16 godina. Ja sam radila magnet, nije tada bilo jakih aparata u Zagrebu, osim u dijagnostici 2000, a nisam lopovima htjela davati hrpu para, pa sam išla, jedan doktor, profesor je sredio da ne čekam dugo i išla sam na Sveti Duh. Onda su sumnjali, kad sam napravila, znači, taj magnet, da je to neki glionski proces, odnosno tumorski proces. Da. Onda su me punktirali. Profesor Zurak sa Rebra, moj Dubrovčanin, punktirao me tu, ali ja nisam slušala, a trebalo bi 24 sata ležat na trbuhu ili na leđima, ne sjećam se više. A ja sam, kako sam dobivala infuziju, da se taj likor opet obnavlja, puni i tako dalje, ja sam tu noć išla 3 puta na zahod. Meni su sestre htjele nositi kahlicu, ja kažem, pa ne mogu ja u kahlici, još 3 žene u sobi. Dobro, i oni su, dakle, prije 15 godina prepoznali dijagnozu. Da. I to nije bilo stanje tremora, nego su kakve bile manifestacije?
komplikacije, recimo slabosti nogu, pa onda... Jer tada nisi bila u kolicima, ne? Ne. Bila sam izvrsna. Da. Bila sam bomba. Da, i kad je došlo to, kad si izgubila posao, je li? Sam ja tako čuo. Skupilo se to što sam izgubila posao, Okidači, evo. to što se s bivšim mužem, što mi želi uzeti dijete i tako. I onda je kako je odjednom počeo tremor ili je imao nekoliko najava? Pa mislim, otprilike odjednom. Da. Znači ja sam prije 2 godine još bilo totalno sve sam vod. A reci mi spavanje sada, je li spavanje nešto različito nego prije? Nije. Što to znači? U redu je. A i ranije si uredno spavala? Da. A nisam li ja čuo da si se budila, ne? To je bio jedan period. Da. Kad sam krenula s ovim mlijekom. A sad je prestalo to. Ne, govorim prije ovoga moga pripravka i sada, je li različita kvaliteta sna? Spavanja? Pa u redu spavam. Da. U redu spavam. Jedno kad sam neke druge lijekove mijenjala, onda sam znala imat problem. Istina. I to je jedan terapeut i radio sa mnom da sjedim i da stupam. Da. Kako je sad to vježba? Sad je to, Ivana će objasniti bolje. Ruke gore i pogled u kraju. Ovo je za leđa. Da, leđa. Za noge, za koljena, najviše dole i za leđa. Aha. Vrat. Za ove potkoljenične mišiće, jel? Mišlja, šta bi bilo korisno? Pa je. Možeš ti sjediti na krevetu pa onda imitirati stupkanje nogama, i to je jačanje mišića. Ma je. Okrenuti napravo. Da. Radiljem ulogu, što smo malo pre radili. Ona je imala direktno. Onda bi bolje bježale ruke i noge. Da. A reci mi u jednom nesvjesnom stanju, je li se sad tremor javlja u nesvjesnom kad baš zaboraviš misliti na to? Jer onda ti je bilo nesvjesno, ti kada si mislila na druge stvari ili razgovarala, onda ti ruke radile same. Da. A sad, recimo, ako se je takvo stanje, je li i sada će same početi Pa ne baš. Ne baš. Da, jer to je sve sada uhodavanje onog stanja kako će biti u buduće. A to u buduće stanje je ono stanje zdravlja. Pa čak dok bi radili ovu vježbu i jesu. Dobro. Dok bi ovako radili trušnjak. Aha. Do stanje šoka koje nikad nije prevladano, nadživljeno na neki način. Evo vidiš, jesu li tako prije mogle ruke mirovati? Ja. Znači ti sad stiskaš, a Ivana pravi otpor skupljanju. I kako je ova radnja bila prije? Ona prije. Ni jedno ni drugo nije mogla ni sama kako treba, padale bi noge previše, ne bi mogla stiskati. Da, a koliko si dugo vidjela poslije kako si počela uzimati da je poboljšanje? 2 dana. 2 dana. Znači ovako, otkad ovako nije mogla napraviti radnju skupljanja ili otvaranja nogu? Ja sam počela uzimati ovaj tvoj lijek. Ali kad je prestala se mogućnost te radnje raditi prije, koliko mjesec, dan, 2, 3? Godinu, 2, ne znam ni ja koliko. A? Ma nije. Kako? Je li to postupno došlo do toga ili odjednom? Pa je ti si mogla to u početku, pa onda pa slabije i da. Je li to sad više ne možeš? Aha. Što ne mogu? Jer to više ne ide. Što može? A jesam malo.
ranu u zrak, suprotnom rukom prema noge, glavu gore. Jesi u tim radnjama ima poboljšanja ili? Ovo je uvijek bilo super, za trbušnjake bilo šta se... Da. Oho. Kako ti je s rukama sada, jel imaš onakav tremor? Pa, kako? Evo sad nemaš Drstanje nemam. Da. A kako je bilo inače prije kad smo govorili, ajde probaj imitirati. Jer obično mi ljudi imitiraju naknadno jer se, koga se smiri, brzo se smiri, znate. Pa evo, dosta su mi mirne ruke. Jesu sad, ali kako je bilo inače da ih držiš u takvom poziciji prije nego si uzimala? Pa ja sam zapravo vidio samo. Bilo je lošije. Pa probaj mi pokazati. I to je bilo permanentno. I glava isto tako. Da. A onda i kada se nešto emotivno uzrujam ili ne znam što, glava mi opet počne. Ma jasno, ja sam Ti kažem se ove vježbe što smo radili su ti bile za kvadriceps. Za bedra, za stražnu ložu. Samo treba to raditi kroz dan. Da. Evo ovo je tako je za kvadriceps. Ajde ponovit ćemo sve šta. A imaš i na papiriću onome zapisano? Imam jedan. Baš su mi slabi mišići, zato ne mogu hodati. Nisam i nikako to da pokrenem. Stalno to odgađam, ne znam zašto, grozno. Kako se zove, da. To je za ravnotežu dobro. Josip se bunio. Čuješ, Ante? Molim. Josip se bunio. To je na neki blog ili samo za arhivu vašu? Imam ja jedan blog, što mislio, možete staviti, daću vam poslije. Ti kažem se ove vježbe što smo radili su ti bile za kvadriceps. Za bedra, za stražnu ložu. Samo treba to raditi kroz dan. Da. Evo ovo je tako je za kvadriceps. Ajde ponovit ćemo sve šta. A imaš i na papiriću onome zapisano? Imam jedan. Baš su mi slabi mišići, zato ne mogu hodati. Nisam i nikako to da pokrenem. Stalno to odgađam, ne znam zašto, grozno. Kako se zove, da. To je za ravnotežu dobro.
To ide onda na neki blog ili samo za arhivuaš? Imam ja jedan blog, što mislio, možda ću staviti, da ću vam poslije. Lako je njemu govoriti. Da. Ali to se ne može. Jesi se vagala ovo zadnje vrijeme kad si počela uzimati, nisi? Nisam. Ajde još jednom, ako nisam snimio, kako je to bilo kad nije bilo, dok nisi ovo uzimala, kakav je bio tremor ruku prije? I to je bilo stalno stanje uz uzimanje ove njihove, jel tako, lijekove? Pa... Ili su oni stabilizirali, imalo tremor? Jesu, ali kraći period. Kraći period. Uglavnom dok se nešto pojede, jel tako? Jer obično ljudi uzmu onda kad idu jest veliku dozu da se smire. Da, istina, da. Da. A sada je, da vidimo, sada je mirno. Dobro, Darija. Eto pa. Da. Nisam onaj prošli put stisnuo snimanje pa. Okej. Znači ovo uzimaš negdje koliko? 7-8 dana, nije više. Nije više, da. Ti si uzimala i više od 4 dnevno neko vrijeme, jel? Pa moguće, da. Jer to je trebalo Ali biti. to je prvi par dana. Da. Dobro, eto, pa se čujemo. Da. Ali uglavnom mišljenje pokreta je u ovom smislu korisno i kao pokret. Da. Eto, ja ću sada krenuti. Dobro. Pa lijepi pozdrav. A sad... Ja sam ga jutros rekao da ću da vratiti. Dobro.